Enkuto ezirigambwa okwijwa kukorwa erizoba zarambura kandi enkuto ezi harimo Buremba Road, Akikinyabongo, Constantino Robo hamwe na Maklista. Nitwenda kutandika n'uruguto rukuzo mu paka turuboneze munonga tutuha amatara tutuha beautification KG. Nitwenda kwata uruguto orukuruga aha Shero Ankole rukagumiza mu rukwata rukutora kakoba narwo turuboneze amanezi n'inkuto ngwene je no project ndijo emukurangwa twiretse tenya mwinji akwanza kukorwa aha standards ezensi yona international standards ndiziya kubazine ahe motoka zikuraba bate habe bigera hiba kujya kubana baraba tugarekete hona n'amashanyaraza gasora gakujya kubana gaka obwire bwona kandi nengute zitakujya kumara imyaka 5 imyaka 10 nengute zikwijya gukora ukashanga zamara imyaka 50 imyaka 20 nico kurebera esente zikuza kuzamu ndesente nyingi munonga omukurambura kwenkutezi cyashangwa ngo hari abantu abazombekiremo abandi bakombeka mu bugo n'ibindi binji kandi aba baraburu bamwe mu bantu bashangwa bariyo n'obombeka bitwa tine plan ya council kandi okujya town clerk yajyangwe byombeke ebi n'ibyo kushenyo pay over 100 million here as synthesized so government I pay at me uno mwedansi henkai I've already proved these things papa no edini matira atengambiro chibara kugira ngo umuntu ati ya bwana engineers plan ya mpe kane gamba aguri sabori kai kabota ko dauka tule ukanyangurona ye kane gamba no ukore ntireho uruciko nabonye no kumanyisa abantu babulijo kandi uruciko rumwe nza kubona igendero mu firudi uruciko rwonza kurwanisa buri muntu wena urukombeka atine plan nani nshaba uleme kwata sete zawe ukaza kuvomekeza combeko nkareta tractor nkatera hasi ukaferwa cement ukaferwa rone wajiremu kandi buri kwenda kombeka ko munyambaro mu banyambarano. Sentezi ezimbara Municipal Council etungire zirabira mu kigombe kya USMAID Narshi Uganda Support to Municipal Infrastructure Development ekirukorombichwe kapitara mwana bimwe ebya Uganda nkabushenyi Kabare Masaka Jinja Mbare Arua n'ibindi binji. Ahabwa TV West Nsenyomo Gideon aho muri Mbar.